the effort be no the mode mo be no the mode mo be no empaibo ntimi nye enti ade bi wo ho a Nyankopon ama wo saa nimdie nyansa no oho na wetimi di aye. This week de me pese me kire ne se ye wo nyoma mienu bi a me pese me share ma wo ene na wo so wo de ebo ho bra na ye wo ba ku bi a eno de ye frɛ no die besie. The ends justify the means. Ye ka brofo ye tai kapa the end justifies the means. E che se wo de mayenye nwie ya yentimi mbu aten. Muntio ene de make no this week no. You say the end justifies the means. E che se yenwie ya yemu aten. Enti ya ni ehwe se ebewie. Ene wo ba ku bi nso a the means justifies the ends. E che se na hyase ne na ebemi yehu ensunsuanso a ede beba. Enye pe. Ba ku ye yentwen wie ne yenhwe ansa na ade no yehu ni sunsuanso yenyen wie ye. Enti ma yenyen wie. Ena ba ku nso kire se da bi na hyase no timi me yehu se ebewie ye anase enwie ye. Na first one ne ye wono omugidi se ma yenwie ansa. Yenwie ye ade no yenwo ofufo wie na onom ho nkwan. Ena nkofo kire se de we awusi wo ofufo ya anom nkwan na wanhwe abewo ofufo na wie no ne yamen. Enti ma menka first one no. First one no one a ye fra bibi consequentialism. One a wo mo hwe na wie ye, wo mo nhwe ahyase no. Obeka sa ahyase ne de ehu hia, na wie ye no na ehu hia. Na wonim de ehu. De na ehu o sa nkrofo no ho ne se ode kwan boni ne fa so kra na ode nya sa de na de onya ye no ho ehu hia chen ye kwan a ofa so nya sa de no. Oh yeah! Nhyira fan. Ebuza me no ka philosophy na no pay. Me say ye wo outcome, ye wo means and ye wo ends. Enti ba ku ye yentwen wi ansa na ye bu aten. Ena ba ku ye da bi ye be bu aten wa hyase na ansa na akwa akoduru ba bi eduri. Enti first one for ne ye ekwan bia me fa so de hu hia. So far as say menya ade no nko a eno a na mepe. Say de wo pa ne se metua sika ma wo. Enti ekwan a me fa so tua wo sika no omfa ho enye wa asem. Na eno na ma omaye duru ba bia ye duri. Se be galamse kura ne enye ye sika. Sika na ne ye hwehwe ana. Se me police ni e wasa me bansu ko school because empanyufo no wo mu nyina ma no ko school akese enti me nso wasa me ban ko enti se me kogege driver sika te se de bia omu ye ya ye ka so omu nya ya omu nja yi na me jejeje 5 cedis ni 10 cedis ni 50 cedis ni 100 cedis no na me keka boma me nso metimi de me ba ko school ni bi ana enti se me ko wia de na me de behwe nkrofo adepa enye hwe meboa de ehia ne se ade na wo pen won saka sa ade wei na ama dodo na oman Ghana ye problem ade bi e ka ho asem no eno no ye mfa ekwan a ye fa so nya sa ade no sa wutimi nya sa ade no wi a obia mbusa kwasensi biem Nhyira fan. Obia mfa wo biem na wie ye no enti obi betimi aka cho me hye ase with 1 CD me de mpaibo na ho ahwan ebia no ye koke ho adwuma ekwan a nkrofo bi atotototo nyoma bi enyenye nyomu hu bi enye normal
But so far as society no unye sika utimi hwe hiafo utimi ye nneoma bi na nkofo gye utuma ekwan a wo fa so nya no obi ambusaw de hia ne se waduru na sasemi amike wonti ase de ama enne society no emabunu emrantie obi ekeka no hu bom ye de ope no. It is because yemfa ekwan a wo fa so nya sika so far say waduru. Abayewa bi na no mu kwa wandisi ade no ose ne iPhone 17 ayira onye adwuma. iPhone 17 ye over 100+ million. iPhone 17 ayira onye adwuma but owo iPhone 17. Abrantie bi da Honda Civic ne boye be 300 Ghana cedis. Wadi 20 years. Ye musa ne kwan a wo fa so. Sikani bi atoton ahwan. Ye musa ne kwan no so far say okwa ayie okwa asori ye hompaye ma no ye yankeka nyoma nyina bom no de ofa so nyaaye no emfa ho ne de ne se wunya sika na se wutimi bo afode wutimi ma ahemfo bi wutimi ma asofo bi na wutimi ya adoye bebre a sempo se ye chiwo se wanfa ekwan paso a society ni be gina wachi enti me kan emre bi MP bi ne efe na moaten kofo time say na cocaine na ode enya na no ya adoye pa wosunyane ye chain no ko sunyane ne constituency a na nkrofo osu papa ne yam yo enti amana ye den. But you see the reason why I'm talking about these things in say mayem blame ye ho Ghana na ne create say ye say no ya say Ghana no enti se wo se panyi bi ekekema ye subayan ye toma no MP no otua bribe John Mahama otua bribe Baumia otua bribe Kennedy Pon otua bribe mpanyufo no time ombeye panyi no mu nyina atua bribe enti corruption asem no ontimi ntwetwam because when tua sa bribe na onya MP se John Mahama entua bribe to delegate ne nkofo ebetoto amana entua sofo ne san nkofo na ade bi wa ontimi nye se Baumia entua sa bribe na ama delegate ne nsɛmtwerɛfo ne obi a ontimi nye se wantimi entua nneoma bi ahemfo okochia na anye sa nyoma na so opeso ye panyi a ebe den because o mine ontimi nsom wo bra wontua bribe untimi beye MP wobra wuntia bribe enempo asofo mu edru ho say ye presbyo methodisto wan hwayo ansana asofo mpo beto abama panyi no jiso nsu tua bribe enti society ni say ya na ye complaini Donald Trump woni sikampo obepe president usro obia wodi sika be mani bia ye record because abrochi e pese record me ehu sika na wode koma nipa no enti na me say ne the outcome no eya na nkofo na ehwe chain process no enti ekwan wo fa so edi nya wo ho no obia mfa ho enti say society no ekofom yentimi nka ho asem obia nimde ekoso oko higher grounds a SML yasem ya ebe ya OSP ehu amani o she deals a MPP ni NDC for kate se utie amanyofo ne kwan a wo te wa wo bom pan amom ne kwan a omumienu MPP ni NDC for kika bom ewia oman left and right ka wote wa obehun se oman ne ekofom enti oye senior high school ya ohun de ekoso enti onu nso se duru hona ewo se onu nso nya bi ewo se onya bi baba ko ne ye na hyase no so bi hu se na Jantuah ti se ya
Sabra na me sha so over 20 years no now nimbra na mebre. There had been times me kwakwaye show na ekomo me because ye ntua meka. But me betena air me ye adwuma te se mabodam. Ye wo radio station bia obewie na boso me so a ye de 500 cedis ahye wonsam. 500 cedis no kran hye da ma. But ne ye adwuma te se de abodam. Eto bia me koya ala kakra na me de petrol egu me kam nam de akoye adwuma na adwuma kro no kra boso me so mu ntua meka. But bia no na ade ba kwa me sofo e monitor no say kojo de to aso because ebedru baby bedru money zone. Enti so hu se na Jantuah ye boni dia unnim sacrifices e course. And then Ghana untimi sacrifices so ka so being sacrifice e ding. Because I was so hurintem na o si dan o hurintem na onya ne ho o hurintem na onya ka bitwi. If so who say way so enya bi but e kwan ya nipa ne fa so ne bre no we are not ready for that. Etipanyi wia akra no so ani abra no so nya obewia. Nti adenti ne e complain. Police for muntie mi bi me say come asem. Ye kasa sem wa habat mugu so eye. Ena mi ankasa mi nemu Santase MTN runabout wa hwan sikajije say you collect it with impunity as they say o emre ni oman ni mu yase mu nkoboa traffic de mu gina say de mu gino so glaring 50 100 200 10 cedis chese ena mogie nyame betua moka mo police ni bia oje saa sika na wan forso no makacha wo udi ko ubotoma tie police for no tina makacha o say ye dwene outcome no ho ba nyame betua woka sika bia wo je free innocent driver bia wo de hye ubotom no saa de wo de hye ubotom no wo ho ntow. You are more like a galamsey ni wo police ni a o tete drivers ni ntiema drivers ni ye short no wo o te say galamsey ni a or say forest because uni adwempa we nipa boni you are wicked. Police ni a me say ye katem se munyan sikagege na mo de force ayese mo mfa ho ase mu di dwa no nyame betua mo ka munhu mo ho ano sika mo de hye mo botoma enye ye de odi beye bia emfa ebesa bom yare oti se obi oye galamsey ni police ni a ogigi size ka no oti se obi a ogiga we papa ni wo ho nto da because ye kamusimu mfi enti nyame betua mo ka ama mo ho ntomo se mo ma drivers ho me se na me gina ba bia na wo che van drivers na nim na the way a o ma ye frustrated aso mo ntimi nkasa e na tese wo ya ne ye tre yensa ne ye gisika no on peso betua wa bompa ye se rade ndomo wo be sha se na police ni ma wo tua bribe nyame betua ka police ni wa me se wo gisika se bronya yi be no problem mo de mo nyina ba bi ngigi sika na no problem me se sika ni nyina obeje me che police force sika chen obia every day me che police ni bi sika yo police ni bia ohu ade wo be si no wasre alone kra no obe man sika eto bi tonya we me twema no masa aban bra to bia me ni physical cash kra na mobile money masend ama no me si money adwuma because obre sa police for na mo yesan nyankopon hira mo na police for na moye ma adwen se de bia ya kan we se mi modi o mo jeje enti mi modi mesi nyame betua moka sika bia mo beje agum botom no mo ho ntomo da de odi beye bia no ebesei te se de me bompa ye Google am say for ne so se bebu aguam so a omu wu no sa pepepe na motie mo tene mo nsa agi sika no obenya liver na wona ase atatai obehu se na wo yare won ti ase de enta because nyankopon pese ube oppress nkrofo God hates it. Enti my catch you say outcome
the end no the here ne se me de me Jimmy sika se won here sika eno nche se fa dwempone kwaji drivers for sika se de be ya wo so betimi ato de wo sa woto anka yenso ye ho kwan se esisi nipa yen radio ya ye nke betimi de esisi nipa ka bribe ni nke betimi agibi se ye pese ye jisika ke be jisika ye meka de wo ho beto because me nuanim fo ni bi ye se sika ke be nya sika more by a dwene outcome because me pese me ba bi benyini ni aka kire ne se o papa na oje bribe o papa na oje nkrofo sika tan me tan se me sorry na me ba because ade bia me ye no it is for the records that bi me ni radio so a me man be pick say o papa ye ABCD na ochranko o papa wo na ojijiska na ojenkrofo na cancer basa na ojiska free NDC ho na ojiska free MPP ho e no ye say airtime wo ye police ni na oguso ye sa ade na me say ohonto wo te say galamsey ni you are wicked me say ade na wo je gu botom no ekofra wo sika papa na enko yiye wo sika no ekofra papa na de ode beto bia no ebe hye enti monto aso na no pe ana monye te se obi anka nchem se munyai monjiji sikana because me catch the regional minister maka asem we akire Zuba maka asem we akire mpanyifo no asem mpanyifo no refi me nia regional minister how many times na me no nka asem yi yera Franka Mwakwehini regional minister how many times na men ka asem we say police for do mu ye no ebema ma ban anima gu ase sa anwoma we etimi mankofo tutia mo passengers say bread drivers say bread enti drivers ne say police for ni disi kanti no mu ye short no and it is true nanu ye ka drivers ne so mu nye short no but me ye ne nkrofo because say nana hwe ene me nko a ya give me 60 cedis me fa ha 5 me fa ha 10 me fa ha say be bia be fa bia police ni didwa God will deal with you police ni yankopon be tua oka makacha honto enti na se obeti se police fo bi awu a it is because of empaibo bi ayabu agumutiri so ade aye me tiny obi a odi ni tumi sisi obi sa nipa no me mpena asem se wo tumi wo de bo nipa yemfa tumi sisi obi police ni eni kwanse odi tumi sisi obi adamon kwa na mo pesika enti na monti ase a mo be call retirement obi wo be call retirement no na ne life aye basa obe call retirement na osu say efiefu enye fiefu o de wo ye sa bre na utietia nkrofo fa ahudi ana ye musa mo call retirement da na police for amutie me I have someone call retirement da this week I would want respectfully my brother regional minister to speak about this. I am getting frustrated with every day. Just nana omujina hejio and omujina hejio every day. Regional Minister Dr. I trust you. I know what you can do. It is getting out of hand because issue way me no car over many months to say cost. MTTD boss Orabuadi ya kan wansama kan de bia me frau Orabuadi de bia MTT commander de bia me frau was ade no complaini. Me frau complaining, we cannot say so unim sa won crofo no edge Jessica free drivers no ho enti no mu ye short no enti traffic na police ni ejai and as say medical ka say sa omo mu say blue atade no omu say omu kra cars ni chain main police for no aso man no emra ni police ni a wo so de mra ye adwuma no onfa mra nya adwuma aden na wo se kasa asem we biem Zuba, KM boss. MMDC amutie me. Enti ye patche se yenti mi ma order se police for ninjai. Mo pese ya na nipa bufu afi na bedu elections a mo be sa de na na eduru ha ya ntwe mamo. Enti mi nia Franka Mwakwehini regional minister. Se wetimi ansolve sa de we December ya me no benya bi aka.
And you know you are my brother, but I don't like that thing. I say when me wano not dealing with the police for muti or sika. You are my brother. I am not ready to accept any other than say police for no muji sika wo kwamuno. Penalize them, deal with them, please deal with them. It's getting out of hand. Kumasi nkwana sa odeni ha. Kumasi nkwana sa ye de epe. The here ne say oh police nina oko e kwan obefa so anya sika bosome me say we police into how do you think say wo di sika ni gu ho a eye nkrofo moja nkrofo mfifiri how do you think mojine say wa wuti wa ya now je bribe anopa how do you think Ujisika and son wa buenipa. How do you think? It won't mean nyana nipa no enche wade. Jesus Christ. Kofi Brem na fe. And then confront you. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5. Nana, good morning. Good morning. Yeah, saying baby na me insha see free police for the year we drusu ya na reho. We say IGP ebra omobo din say omayi dampare ho na no a osibo bae no an ye hu say police adwuma no ma bi ikoso wo mu a dampare bae no do say wo ne lapses kakra de ba saa de a wo ye ya police fo na e wo kwan so otumi make sure say sika jeje ne ade na omo ye no obetumi ama no akofem na wagina so no apolisifoɔ no bo anyo so ti dampare na omo tan no pa ne etoso biem polisifoɔ sɛ de omo sitietie nipa fa ahodie so ɛwɔ mamu uze polisi ni bi wɔ hɔ kra no a kyesa ade no enhyɛ da nye nipa no kra foto be han nani ɛde awuramu a bɔ mɔden sɛ mra ne bedi nipa kro no dampare hu saa de no a sa polisi ni no otumi twe na so interdict no ma kyesa na dampare ani abre sɛ ɔbɔ Ghana fo ho ban enye ne nkrofo ho ban. And that thing na dampare ye no ma Ghana for pay dampare asem. Me say politics I believe that dampare was able to control the police force very very much well than the because and they say what can be bia no a as a unhye dem hu actions bia ye take now look at the crime levels. Yes, you are free kwemu a ebe ye yi ne you are free kwemu no and see they compare and they are more kwenu what has changed with the crime levels. Abonefo semo e koso wo man no mu no ye yi aprosifo ni free kwemu dampare time no ene ne ye di aprosifo na begina ho no ensesan ye no anything eye sika no begina wa agege. There's nothing new. Sika no begina wa agege. And now one who ba ku ye ba ye ya same say me referee one of the regions na me pe video na mahwehwe na me nyenhui na prosi ni gina kwan mu a oni obi di ano na nipa no de ne phone video no oso o manenko and the person knew what he was doing o twa ni nyina prosi ni no ache no afekura do ne agi wache na kwhye kam se wo de na ekọ na o se wa ye den sika a wo ginu wa 120. We've seen a lot of videos and saying yeah wo kwan mu a prosi fo harassing crowd person wo mu sika su ni mfa so bia at the end of the day ede bambo nkwa na yenya apart from sika omogigi wokwan mu. Let's look at it. Ombegina kwa mu robbery atwa na. Ombegina kwa mu criminals ya across one town to the other ekoi ensida. Oh so nana akwa to say prosifo no sheda say ye pese ye kika dampare ho asem aye nipa bonefo mi yi ni say be ya asa na o ma betumi akoso and it's happening. So it's something that SEBA yanoka and IGP yohunu. Udie press adwuma no wache wom. Why so many years? And all these things they need see a catchero. Because corruption with the police service, our hosa, our ranking no, they be about Ghana police service, ye boom di wom. And now no top 10 e ba ye. Ghana police service, and lead wom. Aden.
And always with the Ghana police service. Say nana, they collect this bribe with impunity. On very real, on very hey. Just say say unko bebia. Opa ko catch the IGP. Unko bebia. And His Excellency John Dramani Mahama can't be last week. And I mean who is that information? Or say, will be ties obia. Yebebo di say ne office no awono. Corruption case I dey epio. Na nanya sa no kan. Waputu threat among say why yebebo corruption charge we will so pay. Say nipa no esi etu ni to ade so. Anasa asotwe ode beba on so bi mada. Na IGP yo hunu eya appointee ya appointing no to be in charge of the Ghana Police Service. And so baby a wote no se corruption wo ho bebre na ye bodi ni ranke na Ghana Police Service wo soro. Then the leader is corrupt. Ade ni say a say free ni ti. Penny otena fie ma mofra we nanka na yebu nanka refo a eboni din ka ho. And so I can confidently say IGP Yohunu is also corrupt because was a police atade. If he is not corrupt, onhwe sa prosifo no e be jai de omo ye wo kwan no so no. It's getting too much. Ade eni ehunu no. Prosi ni timi e chese kwam awia no ogina no ogiska no obi ehwe enti nkwala no omo ti school bus mu a omo ko school no a. Eni nkwala nam kwan ho a omo hwe prosi ni na wo je bribe no. Openly no. Ade eni ye kire wo mo. Ade eni ye kire nkwala a wo mo ba no. Dano ba ku bi a wo giska na school bus ya duru wa me hwe nam si ye enti ska ya wo gi ye nkwada iri. Enti omo su mesua bi. Obehu se ya de pa. Akwa bi onya prosia wo so wawie adan a o anye bia sede bia menya makonhoma onde de bia okoje na konhoma nya katua no okohwe obusumi akatua o ese kwan ho obengira obenya kakranti. And this thing is getting out of hand. So His Excellency John Dramani Mahama also will be ties whoever will make your government be tagged corrupt. And yet the Ghana Police Service, you are appointee we are appointing as IGP who is in charge of the Ghana Police Service. And I'll call them police force. And then corruption tag ne da womo so a. Out of the 10 institutions here, so we are most corrupt. No? Ghana Police Service woman, no? Your appointee should be called Fre Yohunu, and then one shall and put two strategies in place. Discipline these officers. Videos ba montin ba ani aye kokwasa ani aye. Corruption is getting out of hand. Na ehu hia. O den na ma me fancy o. Ba ma me mo His Excellency abaso. Na unim se ya wade di animu yi. Okoye shortcutting. That is for nkokon ketenkete. Na no ye tena ha bon abaso. Se sa ade ne beboa pa. And what say he is ready to make sure say nkoko no nya nkoko funu ne yebere. And he will make sure say obe ye factory processing center so a ye den nkoko no ye omu wi a omu muwa ne ye meto no omu ne ye meto no omu ombe ko ne ya processing nkoko no ye tumi kura export to be net mi aboa enti nyame adom abechem ya wada omu ko ye shortcutting by best ready this me kan say nkoko no kitenkete so tumi hwe ne yie from say ye nkoko no ekosisi ebetumi a process ye beboa na ye mani je say nei or the okoye shortcutting for that processing center to be established beboa am yetumi a processing nkoko no enti ebesre say adwuma die o ma nani nko ho na omuntumi nyamen enkoko fosu a ye de ba o mamu ebi kura wa ya wo ne mpane ne ade no ye betumi nye ye de ye original ne ye di ne ye. And I'll congratulate him and his government for that. Na bechemu ho no so ebetumi amakuru no abie because ho na ebe ye center a ubia nkoko no ye koto a wo de bekwa ko process eni nyina ka development no hu bi ti ma memo aban ya baso e wo that initiative a wo de aba no nana enti fabre ye adwuma Nhyira 104.5